Koto man naman snack inan ro. Ha? Pero sudah no, dito na pa na makalok. Ha? Ata street man lagi. Ay giro tanong siya pa. Street na namarayaran kita. Allahu Rabbi. Daki, kau tu semua. Oh. Dia pernah kini apa? May tanong magbibita maros. Makita tanong magbibita. Ano ba di yung mga kuwansan? Dan mo na kuwansan. Ilaw siya. Tama na ni takadagin siya na ay sindi. Ay sige gina sa mga kuda. Gina sa mga dengki, hawakan niya. Ay sindi ni takadagin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama na yun na, di miya ka no, miya ka loob kami, anta kada kami mga loob. Kumanisan na, di ukawan. Na ino ka, pakimasan na kanubod na nga biwa makka. Ina maka ito na ini. Maka dadaputas isa nga puro mga palaw. Yung nanakuan. Arenja. Ngaro-ngaro mi. At anak Clock Tower sa manan. Himali di tiga rin namin ni Risu. Sama na malu kami dia kaya puruan. At anak Clock Tower. At nagyakan na ng mga walaysan sa akuan. Buba. Ay sunga namin nagyang utwa. Iya na nanap kilero ng mga tao. At ayun na mga popote lalaga. Yan isungan namin. At ang mga arangan namin ayun, mga bay penake, mga bubay. Mga bubay na mga pasaking kalalag. Ito sa mga timagan. Pata kami sa mana ya. Mga bubay. Ya sama na ni biwa Makkah. Ira miya taguta saja poro-poro yan. At anak Clock Tower. Yung mga palaw saya kawan, mga ator. Sama na yun, nasikaw mo siya yung kawan. Bubudi ka pakalok. Nabagya Jabal Uhud, ang Jabal Uhud sa Madinah. Rumatatago Jabal Uhud sa Madinah. Yan na sini sa Makkah. Yang Jabal Tor, at yan na naituruakan. Sa poro. Ay importante na miya ilay ni wag ka view Makkah, miya ka pia masyaallah. Ing daw pia kang barakat. Ing do nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sungutan wa Jabal Palaw nageso tutulan na sunabitan mo Muhammad nakagi ko mau ma-order tugalin sa Madina na sabab sa gyang utwa so mga riduay mga Quraysh na nadira di pamlanwan sa di mapia sunabitan mo Muhammad taman sa niyati mo agyang utwa o di na mibitira iso mga kabilaw mga Quraysh na basira din ko sa umanisa sa pamilya na sa katawa manguda pagibuno iranon sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
na nagyang utuba sa daan na sumiyong sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirang ko Abu Bakar As-Siddiq. Gyang na nakiapaka umayrasan na nagyang utuba so Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an na miyakagdam sa kanya sa kalak nagukawan na piakat na sa kanya no nabitan wa Muhammad at tiga na hay Abu Bakar na nato na tiga nila yan nakasi kudu katawayad na pamanay na padahiran ayad niya ikatuluran na so Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito panatagan na sa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang ay mga padanasyon na mga bubugod na sa kami na kami bu kaya pakalook. Nakate napagilekar ka no. Yung mga serbisi na siya. Dangki. Muhammad, mungkin narkab fauka. Ana ba narkab tulad dum sa siya kaya. Kata so mga dangkiran siya, dangki. Hari batano bin kopi. Ano ko pa kaya kopi tanong, batano rin pirsa. Ye so hamira tigiran. Hamsar ya lah. Dangki, may ito akuda. May ito na nakuda. Good. Sadik, what's your... I'm Bangladeshi. Bangladesh, ha? Bangladesh? I'm Bangladeshi. What's your name? MD Shamimullah. MD, ha? MD Shamimullah. Samimullah. Kuwais. Yung mga Bangladeshi tawa... যারা আছেন এলে ভারি লাইক কমেন্ট করেন Bangladesh, say hello. বাংলাদেশ যারা আছেন ভারি লাইক কমেন্ট করেন Philippine. ফিলিপিনি ভাই ফিলিপিনি Yung mabuha kaya di ka namin siya. Mapaya mabuha na mga di siya di kopian. Yung tama, naging kada ka latawap susaya. Pagli na yan, tigilig sa kaya Jabal Thor, Palawa Thor. Dia kaya takad gani sige nasira na budi siyang bubo. Ada sila na mga panig. Mga panig sa narisyo. Pero ngayon mo ba na maubay siya sa puro? Sabi na kaya na haji. Banda kaya na ituro irano na. Susek na ituro irano. Giyang restaurant siya. Tiragi gisipito po kano nabi. Bawa siyang takad din siya kaganda nga margas niya. Lucky, Mustafa. Why? Ay no tanwayap medyo ka para lagi do pamanap ka experience ron mambuag yang aya kapsum saya yang aya mga bangsa niyo. Masyaallah, tabarakallah. brother picture Picture. Tiga kendo ba? Bago si katama. Betul. ini sira Good. Samimullah, MD Samimullah. Masya Allah. Salam kay Abdullah Ampa, Tommy Nuray. Tayo basiran miurdir sa kawan. Say Ma'al Halib. Tayo miyadalir ka nga Say Ma'al Halib. Say Ma'al Halib. Salam kay Hajja Hakimah, si Abdul Wahid, si Alma Rashid, Adirol, Rashid Luntua, Junaid, si Jir Makala, Hajja Hafsa Samayon, Nurjan Abdurrahman, Salam Rakanu, Aliuddin Makasambit. Jamal Bangun. Sian Madir. Lee. Si Anisa Mimbatas. Pangumpig. Masya Allah. Si Khalil
Alingan. Salam rakanu salang Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan Mala Karima Naik Janu Kazi. Assalamualaikum. Siapa kanu Allah. Alhamdulillah. Salamat ku mga doa niyo. Maharlika tagi. Giya lagi dua ya challenge ay. Agya kaya gibuwa kalalakawakan na lagi duda kami pinay mga loka. Weda si kabidyan nga puro-puro yan sama na ya. Tau kileno gyang na ng mga walay sa buba. At si Sami Mullah. MD Shamim Mullah yam. MD Sami Mullah. Makuan mo siya kaya ginawa eh. Namraida, your wife? No wife? No. Oh, no. Single. Single. Anda. I am single. Namraida Sarip, tumanong. Masabar. Si Masabar. Si Naim. Muhammad Abu Tir. Masya Allah. Dayday Pulaw. Salam rakanulangon. Anisa Mimbata. Saad Ampuan. Kubatala sa Sumranaw. Kalas ha, Ro? Si Samsuri. Songmaki. Di tanong kong pikibatal. Kubatala sa Sumranaw. Yung mga pedanasyon na tito gumapasang ikalalag. Pero pinatigas na Rusya. Saad Ampuan. Agi so Rusya na grabe gitu ipkidi niya no. Hindi tarab. Mapiabos mo ay nam sa saya sa Poraya. Dima Pinto Abdullah, Dima Tenday, Salam Rakanusan Janu, Ibs Dima Mapandi, Jabal Uhud Bayan Syekh hindi, sa ano to, sa Makkah, Jabal Uhud sa Madinaw to. Jabal Tor. Salam Rakasan, Waalaikumsalam, si Ummu Jawad, dami siya gusto pa ka, ano ta si Babu kami kuha na, basi din na miya lilidya puro ayan na. Miya sukar kami pa ni kakapay. Haja Nur Hidayah di Patuan. Abu Hatim, Haji Rahim, Masya Allah. Abdul Jabbar Ampang, Alimuna, Salam Rakanu Salangon, Asmira, Ya Galbi, nakataya mga piya, Ya Galbi, Kumadag, Ya Galbi, Salam Sheikh Now, Nuraisa, Ipatuan, Hajja Al-Farah, Salam Sheikh, Waalaikumsalam. So keterang menaik di konik Saraguna na Obaya ipne haji na tubid gano siya na para ginuba ano siya tabid. Para ginaya tubid. Ada mga taga-pagagili. Tungan na yung mga Kita ni member sa seminar, tinapagagili. Apa magin namin na mag-esasay? Jamal Manda. Jamal Manda, salam. Haji Rahim. Panguyat ka kututulan sa Jabal Toro. Ano na mabituan nun? Adira di mandingan-dingan siya kaya dapat bisa disugal mo naman. Sa kanindingan-dingan na yan. Wala po tayo. Dito mo to sa... Yan ka iya Jabal Toro. Na away din ako. Saya miya ka tepok sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Your name? Your name? Russell. Russell? My name is Russell. Aywa. Russell Your Russell from Westbrook, ha? Russell. You are from I'm from Bangladesh. Bangladesh. Russell, MD Russell. MD MD Shamimullah. MD. Isma na MD.
MD Muhammad. Ismana MD. Muhammad. Ah, Muhammad MD. Ah, gitu. Muhammad Samimullah. Muhammad Rasil. Ayo. Boys. Mia. যারা বাংলাদেশি আছো বাইরে লাইক কমেন্ট করবা শেয়ার করবা সব সময় ভাই ফিলিপিনি ফিলিপিন থেকে হে লাইভে আইছে নবী করম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভুয়া দর্শন করতে আসছে আমরাও আসছি Insyaallah. You bring me to. Disubutin na kaya. Ano sa kuda Iran? Pidhos. Khimar. Kima, horse. Hagmin hada khimar. Hagmin. Hagak? Tiyan mo ba kilay sa dunia siya kaya? Yang makunggap dia. আমরা যাই টাটা Ito si isang jay, tayo pag-imbit din ang jay. Are, Ah? Wana, si Siram siya di pa mangigib na yung amay ganira. atin na wala na bro. Suruh aman, anak ka bro. Are, tiga na di share dyan mamuta ka dito na jiwasa. Ah, baca mo ketujira ya Jawa set na mga helikopter. May nakita na dyan ako. Sinurain mangundakan salam rakano Abu Marhan guru. Mga ginaway tanwa na mga Bangladis. Iya kay guru betua sa Jabal Tor. Pakilayar ka. Atatak. Idan sakit kebun Sumranau. Ata na ada di mama nabi da mga Atanop ke ilan yung mga tao pumanabido narosidad na nansung nasungsiran roo atam kilen yung na di ko mga puputi na mga tao penanan kataw siya kaya na naplelakaw katan auto sa miyakapan ni Corona nagito yung miyakaswerte kita miyakapan ni Konro atan jiran na nandi kuwan Salam ke Muntasir Charot Rauf Inso Imbuk Sinay Palawan Minito ya kausto yang mga Bangladesh ya Insyaallah anak ko tagi si Mrs. Kadimun tayo At si Kuya hindi. Di bisa panik. Di kami bumiyata masang alok yan. Tahu na yami pagkapakalok. Dito ngumapuro. Sutis wa subhanallah. Shout out ko mga nguda akwan. Mga anak karuman yan akwan. Kebayan duwe na basta inuniam na matabi di kapan duwe. Yung kusa suit to kedip sa baya. Miya kay si Kuya. Amar Abbas. Ayam bidan yan, yang aja baltor na sini matatago sa amida sudar pa. Yang aja balnor na anda Jabal Nur. Madinah. Jabal Nur. Jabal Rahman de Sarafah. Si mga bitiran na Sheikh narunanan kisa. Jabal Nur nagyanda agari Hira. Adman na Jabal Nur Allahu alam na inukawad na mga Sheikh sa na kominta ni Rambo. Ya Jabal Nur matatago agari Hira na sapman so darpa Kedna no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kudan yang pernah nabi nagu sansiran na miyakatu nagu su Jibril alaihi salam gunia turunan yang sa ayata so iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa gitu so darpa kedna no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna ayo managar na leong
Girb, adna girba? Takob. Girb depan, amala girb. Na rona na matatago. Nursida, Suaib, salam rekano. Ada mi pa kuno taso mga bubay. Kami kuwan na bamisid miya pagawi. Miniawida kal sa puro apalaway. Sulang-ulang wano mga bangsa tanwa. Kubaya saya sumuna na insyaAllah. Ibigay kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mamakasungano sa giyang ayadar pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah na mito na ini umambuag yang koto hajiyo. Sigo mga gagaan na oras. Salam kay Abu Hasanuddin Muhammad, si Jack Nur Salim, Abu ate jaba si gubernur beta. Anda siapa? Dan yusan pakatabit. Malalu-lalu ngom sari gubernur. Ate upker genat. Helikopter. Amay deng ko sakay kuan. Sakay mga unuton. Unga pa kanuta. Dia ke kawanari. Palaw na yang yaptubid na mi siya. O tati kata ni kung siya la. At asi ko yang akong siya la makaiga. Madi di ada pendekan saya kawan. Terus betul siya. Pagiga dito kawan. Ya piga ko ya. Turun karo. Bukul taruh saya menari tomat. Yang ada kita Salam, siapa amin, siapa kami langon wala. Bes. Ano yun naman lusan tanob. Salam alin pagkilay ka man diyan nga na takob. Da kami ro nanti makauma. Yan na natakob na sa puro-puro. Amay ko kuha mag-live tano sa nanayawan niyo pag-live tano. Sama na ito na orasan. Bagalason sa Pilipinas. Suarahan na meron naman sa bunda ka oras tabi na meron. Sa pang oras, mga alas 12 na abangan niyo, agyan nga na live tano sa Japoro, apalaw. Challenge tanong yung mga Pakistanen at street yung tanong. Pantakan. Di ka basta dalala no, kapit pa nga nakaginap, kulog ito salamante, miyakatuna kami kay Mr. Kana sa Muzdalifa. Na napatsiran de kumestran di dro wala misi nga butawagin ka si ate Pakuan Paida tawagi nga bu si Mr. Ka o miya patsiraro kagi kawan tumataga malabang to nasugura namberiran grup so ko sa Muzdalifa tanwa wala mo oy katulip siran de na o miyara sa mga taga malabang. Mga taga Matanog. YouTube so mga Miyakaliw sirano. Mga taga Matanog na sira ni Miyara Sarasero kung sa gyang uto kaya kan sa Muzdalifa. Haji Al-Farah, salam rakano. Bismillah, terus kami. Abangan ni Bunso live may pa. Abangan ni Bunso live tanong may kakuan. Mga bandi yang mga kuwan, kurti. Sekarang manubatan ya di dinakuna. Ganyan namin siya mga kures. Basta na tumakadikiran siya yan. Nah, bismillah. Ulay niyo. Are kabida na? Liswig. Kasih aja. Atano biwa Makkah Al-Mukarramah. Aywa. Muhammad Rasil wa Muhammad Samimullah. Bye bye. Ke pamasan. Assalamualaikum. Where are you from? Pakistan. Ismuka? Muhammad Asgar, Muhammad Ramzan, Masya Allah, want Sishan, Rasya, Sishan, Ay,
Wanta? Afghanistan. Afghanistan. Kuwait. Gawi. Sisan, gawi, ha? Ha? Philippine. Aywa, Philippine. Philippine. Kuwait. Allahu Akbar. Wanta? Sisan? Sisan, ha? Masmok, ismo. Tunay itu antro. Ha? Philippine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ismo ka? Kulo sisan, ha? Aywa. Assalamualaikum. Nalagi duga ba kami kaya gasolina, natubid na may kaya tara kami, ate. Naman na? Aywa, waalaikumsalam. Aywa, mia. Ba din, mia. Ya pultang sama na yan, nalagi duga dan na usah duga wa. Benagyan na panganin na terima. Terima din sa panganin yo, ate di kami dugawan. Salam. Daki ka. Maragid na kapag ginawata. Luksan. Bila ako yung bilang bito. Yung nung nabusigi ko yan nasira. Where are you from? Pakistan. Filipino. Bangsa Moro. Taman sa buboy. Segan tas ya. Are ding. Tam jam yang nona kasan. Masuk masih. Assalamualaikum. Masyaallah. Pakistani? Pakistan. Afgan, Gawi. Anta Pakistan? Want? Afgan ya, kulu Afgani? Afghanistan. Kuwait. Lagi pinipiran saya. Kam ada? Hamza. Fi moya? Moya mafi. Mafi? Bas kahwa? Indonesia. Filipino. Filipino. Moro. Nakatem ya ka. Okay, brother. Where are you from? Pakistan. Okay. Kolo Pakistan. Inarkan ako na kaya miso kaya na Pakistan. Minigid-digit ra na sumpayan no to. Nakateso miyakap-yapya view niyan. Miyakap-yapya view niya saya kakikuan. Tunay ni pantaran. Masya Allah.
Ata Nabi wa Makkah Al-Mukarramah. Pala lagu yung ko panakiagi jauh baliran saya. Mga tiga saya mau bay. Sisan? Sisan, Masya Allah. Sisan. Sisan wina, Sisan. Afgan? Garib? Apa yang aku pantaran tano? Nakate sa mapia view. Paalala na tano. Sarang makadikit-dikit ito. Pakilayar kan wag yung view ang Makkah Al-Mukarramah sa Puro. Ata na Makkah. Auto Clock Tower. Yan na ako, ginasukakad na namin kagiya. Di kami ron di kape-kape. Atas sa mga building sa baba, sa mga truck, kapalawan na yung Makkah. Auto Clock Tower. May kapuro-puro average. Masya Allah. Clock Tower. Ada kuya kayapan. Ya absolinir ko siya. Kate sulalan kagya dito ni Kersadaan. Kate kagya. Are kuya o. Sumpat din yung lala no. Ya lala siya na malum niya kapya. Mga tagayan sana, Sisan. Yun na so mga mujahidin na, may pakasulindiriran na mga Amerikano. Ata sira na. Sisan? Quais. What's your name? Eva. 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 Masya Allah. Assalamualaikum. Kulo min Sisan? Masya Allah. Hayakumullah. Mga puputian na ng mga tao. Katawa na tanuran di pa magantaan o mapipiyagi na wairan. Waalaikumsalam. MashaAllah. MashaAllah. Antamin? MashaAllah. MashaAllah, my friend. My friend, MashaAllah. Afghanistan? India. 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 Ada kuis ha? Pakatutugin sulok. MashaAllah. MashaAllah. Kuis. Yang apa putih anak mga tao? Yung muna si San din, marani sa apra-akwan. Marani sa Sisan ha? Pakistan? Afghanistan. Muhammad Sadiq. Sisan, win ada Sisan. Russia, Garib, Russia. Sisan, Garib. Yes. Ado ra isa so ado na kuya so di dewa Russia. Ukraine, Ukraine. Ukraine? Yeah, Ukraine. Near Ukraine. Yes.
Okay. You know vlog? Huh? Vlog. FB vlog. Thế ra sẽ học ba. Cho nó không ba sao? Huh? Yan, One? 1, 2. Two. Focus, ha? Yeah. Mga taga sa Bisaya, so kuan di mikiti daw sa Ukraine ay ang mga tao. Kami yang ada ke tapi abang tak lupa nak lagu. Merah-merah. Iya kaya tabitan saya na para kamuntayan niyo upama kusungan saya na mele niyo din digan usay sung nabay ni petse ko iplalakaw mga kadi matagbod na experience challenge saya katigiran na parang takad na ustud kaya ka puro-puro. Atamu sama nana Makkah Clock Tower. Ada dia tanong po makalaw ka. Noon. Yang kami bis makaloka. Itirira na magen. At napunta lang Makkah. Makkah. London ka eh. Ako nangyayang buon. Tadi deketan o di. Deketan o di. Ha? Saan? Mouse, come, become mouse. Huh? Anta musician? Yeah. Mashallah, mashallah. Ukraine. Kam sa Riyal? Mouse? 89? Hamsa? So kung susagin siya na 2 timan na 5 lad. Assalamualaikum. Isa ro tayo sa adap kakad na roma, kumadarop man.
Natay yung tila-tila ka dengki. Siya matila ka kuan. Sama na malap na lang bu. Salam kay Panugangan Abdul Ghaffar Amirol. At Panugangan Sokuan. Jabal Thur. Kaya tupukan ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na. Sungamiro na eh. Mel, dugmada sitamos. Titune ko mga land nga dara pa nga kita man. O maulug sa bulso kadi. Abasin paniriso sa giyang amyang makalalator. Mga land nga eh. Ya kadi ke kami kadi ke. Dan so mapianap ke dikun saya. Dikun lagi raya. Bueno, mapi bio kira-kira. Kilele tahu nama ka. Arabi, malum Arabi. Dia bisa resisan rahasia aku rasio. 20? 20, ha? Are, so maubayasan sa upa ah. Yan na upa na di makarti sa nga ubayakan. Baso kapote. Elan yung malo yung greedy siya kaya. Sa smoke. Ha? Stop siya dito mo sa cho. Titud ne ko sisa na. Yes. Titud ne ko maputi ama masyaki ini. Sobram sa upa. Sa Ate bisa. ano mo tayo mo ala. Naman naging isa nakagrupo niya na mama. Stop siya tagmo. Ya mga pete. Vlogger aywa, vlogger. So pada 156 viewers, ha? Ay. Ano na знаешь? 2 2 5. 25 Спокойно. 25 tayo. 2 5. 225. Ito na ko lang to. 2 5. No, 165. Easy 2 5. You? Yes. Mashallah. Facebook, in that? Facebook? You? No. No? YouTube? Telepon? Yes. Then. Instagram? No, zabore mo. What's your name? He asked your name. Your My name? name is Ismail. Ismail? Yes. MashaAllah.
You? Said. سعيد ما شاء الله ها كله اسمه مسلم ها اسماعيل سعيد ها ما شاء الله ما شاء الله yang apa ya yang lang anega kanya iPhone ها مشرف وين هذا جماعة هذا مشرف مرشد شيك وين شيك Said. Leader. ليدر وين ليدر your group I know leader. Leader. Yes. Ay akong nangaran nagyang mga puputi ang mga nasyon na si Ismail ug si Said. Yang abaya kanu na siya kay si Said. Ismail. Wa zaka Said. Atay nabigira ka sa tubig. Atan yung sansi ako Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Hanif. You have Facebook? Yes. Instagram? Facebook mafi? No Facebook ha? Anta mursid? وطني مرشد ليدر انت احمد عجوة سنش دكتور احمد حاجي atam sisaw na ako kuya siya kaya السلام عليكم masyaallah ismuk مكة ism name نيم أسلان أسلان Islan ha أسلان Aslan Wow. Aslan masyaallah tabarakallah خريزو سيد كريمو زيد بن خانف اونلاين 26 تقول Facebook Zaid bin Hanif online teaching you add my account Facebook fee Facebook fee فيسبوك Facebook no Facebook Instagram marker ano Facebook. Facebook You know Khabib UFC? yeah Khabib number 1 yeah mahabang sa ko na ikuan mahabang sa ini Khabib Philippine هلا بوكسينج دوي Said ha? You know Said you know boxing dili ka duwe ang mga tao baka sila ba yalla sample mga manipag i-observe ya Yang mga puputi ataw na mga taga-Asisan sa Russia. Mga punay sa Pilipinas. Siya kaya Aaron Carter. Your name, Aaron Carter siya kaya? Huwa Said Ismail. Muslim? Good, ha? What is your name? Hanif. Hanif? Hanifo Baksha. Hanifo. Hanif Sarip. Finish. Syukran.
Maak magboxing siya kaya nadagatong niya sa ako niya. السلام عليكم. Muslim. شيشان Shishan, ha? Gawi, Shishan. هاي بلوجر 1 مليون. Ah, vlogger. Ah, YouTube, ha? O YouTube. No, Instagram. Ah, Instagram. Vlogger ko siya. Singa-singera na rakakat na. 1 million na views yan. Nasa ka na. Sila rin makakuha. Ada Instagram Why ba? Instagram? Ah, Instagram. والله. Oj, daar is naast. Ha? viewers. 100. Viewers? 176 viewers. 1 minute, 1 minute. Mata nga pili ka na pa niya ginunuan. Tadi naman nakakanon ng mga mata si kaya maluboy sila ring mata. Boy sa lagi dia mga tao. Mata ko. Da per-perkiran na. Yang untuk asa kataron na kabayan na maka leader masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Instagram is? No. I have YouTube. 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 English. You have YouTube? Where is this прямой? Huh? Facebook. Facebook. Ahsan Facebook. You have Facebook? No. No. Problema lagi ang mga tao na daw na Facebookiran. Instagram na. Problema. Instagram Big problema. Санкции. Russian санкции. Russian проблема. Russia problema. Facebook. USA ya? Facebook. Instagram. Open. This no problem. Problem Russia. Facebook. America. Problem America. Saan ano sa cellphone ka? I-picture tayo Instagram ya kaya? Mata niya sa. Instagram. Yeah, Instagram. Post. Picture ka. Ang upload ko siya kaya. Boss montar mı diyor? We will follow you. Tatayo. MR. Mga din eh. How old are you? We will Sa- go 16. Sa 10 sa 10 Antaya Ismail, how old are you? 15? 1. Peace at toi. Huh? How old are you? 15? Yes. You 15. Yang din yung mga tao. Tutun kuha Taiwan. Sama na yun, nasa ka na 33 na Kumo taş bu diyor. siya kaya na 15 ba na diyan. Dua tak na Ari ba tanong terus? Picture kami niya siya. Picture. Picture siya kan, picture. Adi ay ko naman na ano to. Ito ano man to ka. Bale ya. Come. Muslim. I'm very small. Ano ro?
We are going, ha? Umayo kami, adi kami gedesang yang mga kawan, mga puputi ang mga tao. Filipino. Ada leader? Ha? Nigeria. Shishan. Sisan, ha? Nigeria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung mga absisi na buta, awan namin sira, nga kami makataro sa giyang kaya kawan. Sungun tanong kawan, liang. Liang takob. Salam rakano langon, kataya kawan. Kaya puro-puro kami. Ay porta din napakadekat tau. Tatatan lagi kuya. Чуть-чуть осталось. Ya dagal sirap. Ровче девочки чуть-чуть выше сидят. Mga puputi ang mga to. Kira nila labuda, lagi sumabang sa ikabi ba mga kapalawan mong sige dito. Palalaguiran nga mga bangsa na ni Kabib. Wah. Oh, serasa, sisan. Nakates ako. Challenge na eh. Mapid. Oh. Masya Allah ya Ismail gawi strong. Yalla ya Said. Maganda doon mga kauma. Pakasabar ka no ha. Maganda doon mga magyang otwata ko. Sugir ba? Siyolo ka nung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ira kenig Yusuf. Ngaran nung nabitan mo Muhammad na salawatin niyo. Yalla. Masya Allah. Yalla Aslan. يلا Kom. اصلا دوا يلا يلا اصلا Magan.
Yang dimantay 194 na ate maganda doon makauma parangarang salawatin niyo sunabitan mo Muhammad. Comment niyo saya. Agi ko to Allahumma salli ala Muhammad. Udi na mga pada lapiatian. Masya Allah, ate maganda nurun makarani. Comment niyo agi ko to Allahumma salli ala Muhammad. Inshallah, agi nga pitch na sama na 6,800 followers na so di siya dimantay kisampay rin nagyang nga mga video tano na follow ka no sami mo layo tepa nagyang mga sami mo lawa Rasil Masya Allah Masya Allah Masya Allah Muhammad yang to ba 6,800 sa mga followers tano na ubamagan na pa 10,000 followers follow kan para kumanigin ko to akapiyaw kuan to na ini nga iya page tano comment ni wag ko to Allahumma salli ala Muhammad sama na marani tanurun hatay yung mga tao kumakapuno kami api-api gili na clock tower sisa na kawi Panji. Lu taruh deh, Bang. ايوه يا سعيد تعال ميمين ميمين يا رب يا رب ada dia bisa memeng ada bisa bedung kah miaka panik saya sama na miyakaran ni tanurun pagdagdagalan ni salawat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kilian nyo yung makalalator. Out of yung makalalator. So, udah kan nun. So, udah kan nun. Amaranita norun. Miyakarani-ranita norun. ये वीडियो बन रहा है। Video. कितना टाइम हुआ है वीडियो Yes. का? Yes. कितना टाइम हुआ है? No. Ano? Ismo ka? मजहर हुसैन, Mahadar Hussain. पाकिस्तान। Mahadar Hussain. Makbuza Kashmir. Papasa nga mga Pakistan. पहुंच गया बेटा, पहुंच गया. Afgan. Pakistan, Afgan. Afghanistan. Taliban. Kawi, Afghanistan. Ya. Maganda nurun. Atatan Makkah Mukarramah. Pakalalat ka, no, maganda na rin ba ka uma? Sama na yan, upaya mga 10 kami na to, sa Santa Lucia Puruanan. Ano yung may lagi ang uto atako? Ano nyo dito ro? Yalla Ismail, strong.
niya na ito pag ganyan kakadikad ng tanong, nakutok ka niya. Ari. Tulikod ka naman. Yeah. Are bata po ni ka. Tara, manik ta. Bismillah. Tara. Ang tanod. Makasabar-sabar ka nod no. Ada garib, ito yung dagi ka? Dubo kami notos, Masya Allah, gawi ha. Pasabar ka no, dubo kami notos, nakumatanod. Ano na higi kuya? Ano mga atorse? Ang mga girbiyan. Yung mga atorse, na mga girbiyan. Uy, nakanabagis ka niya, no? Sa lakaway, dito makapanik sa poro.
Mga takob. Datanop mga panik. Are kuya, maraga magan. Yang alab sa reator lagi yang sisiron. Filipino. Kamu 2 real. Oh. Pimoya? Apa itu? Meleno ya miyalala ator. Sabi niya poro yan. Amo nakala yan na ator. Miyalala ini ator. Doon sa sulyan. Ito din yung mga ator. Mana yang punya patek yang apa terkena kami. Bismillah. Terus? May ako matanong yung nga puro-puro yan. Ito para ato rami batuk grup. So mana na? Bawangos kan walang una di man tayo. Ayo ah. Ay buah apa ratay naging ngaya di sini di manurat sa mangaran. Ya panurat sa mangaran na di na nagpakay. Tumanay ka di mga marana ubani nafsu. Uba ano di panurat sa mga ator sa mga ator na dead na basi. Dead na ban yan na kibugayan. Ayo. Miyak kagagan talud mga asok eh. Miyak karan nila din sa man. Bawa ngos kanok man. Ma, ayo. Syukran. Abakhuli. Ano ginan? Nakatatanak eh. Kata ilayan nyo. Sumabang sa mi.
Nami aswagi nga mga Muslim sa umay tawata, di sinaw ni si Salio. Katas kanyan. Yan na sa mananalabu. আবু জাহেলের ষড়যন্ত্র এলো আসছিল যে এই জায়গাটা আর কি এই জায়গাটাই আবু জাহেলের Yan sa mananalabu, sa likod ang kanaginan. May ito ang labu, may ito labu niya na. Siya ang ditutulad. Ha? Ay, di ka baka makabibidyo ya. Ano si Uding? Uding? Oding! Susan? Ano bisa Susan so libu niya san? Ano ka pangali ba ito? Ha? Yagi ang mga tao siya na, pangadi disgrasya siya naman. Aduh. So, disgrasya ang mga tao sini ka. Tatuirap man na ako sa salasla na ang mga kuwan. Dekilera si Ator. Pipilaan sa ano? Ay now. Pag-experience nila naman buwag yan nga takob. Talo mili niya si Rano. Wata na ron mambuli niya. أراك بالسدسو Ato ay jalala. Alumini niya ako ng mamu.